1, 2, 3. Yogyakarta istimewa. Berpegangan. Wow. Wow. Woi, sadis ini guys, sadis ini. Oh, guys, kalau kalian lagi ke Jogja, jangan lupa nih nyobain wisata adventure yang satu ini. Pasti akan terasa lebih seru liburan kamu. Kamu akan diajak berkeliling ke pedesaan-pedesaan yang ada di dekat sekitar Merapi menggunakan mobil jeep ini. Hei, mau kemana nih? Jalan, Pak. Yuk, naik, berempat naik. Pakai helmnya, pakai helmnya. Nah, guys, jadi kita akan naik jeep ini. Asik, mau kemana ini? Hai, kita mau naik jeep. Naik jeep, hati-hati ya pegangannya. Hai. Oke. Jadi dengan menggunakan jeep ini kita akan menyusuri pedesaan-pedesaan yang ada di sekitar Kaliurang Yogyakarta, serta mengunjungi juga Museum Merapi dan menyusuri sungai-sungai bekas aliran lava Gunung Merapi. Oke, waktunya kita berangkat ya guys. Tetap berpegangan, tetap hati-hati. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day up. Oke guys, sekarang kita juga naik. Kita ikut yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Never imagined something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Kita naik Jeep Land Cruiser. Sing your highline with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place. Cuacanya juga lagi mendung, kita lihat. Mudah-mudahan sih nggak hujan. Feel the crown, got to own it. Don't bitch. Hujan juga, hujan-hujanan dikit nggak apa-apa. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking Ada retribusi masuk lagi. Nah, jalannya jadi masuk ke jalur yang semakin sempit. highlight on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Ditemani oleh supir handal kita. Mas sudah biasa ya mas? Nyetir kayak gini? Udah biasa. Waduh. Kalau mobil biasa kayaknya nggak bakal bisa mas di sini. Ini harus jeep ya.
Lavatur Merapi. Lavatur Merapi, mantap. Roller coaster. Oh, roller coaster. Wow. Oke, kita akan menyeberangi jembatan dan memasuki dunia yang hilang. The Last World. Satu, dua, tiga. Yogyakarta istimewa. Oh, oke guys, kita turun ke bawah. Yang tadi kita lewat sini kan di bis, lihat. Wah. Ya mas. Posisi bebas saja mas. Yang video? Iya video, ini saya udah video. Yo, siap mas. Kita turun ke air guys. Woi, 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 woi. Kita ambil jalur sebelah sini guys, ke air. Pegangan jadi turun ke air, ngeri juga. Lagi. Benar-benar ini. Yes. Jadi kita diajak muter-muter di sini di wilayah sungai. Wow, 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 wow. Berpegangan. Wow, wow. Woi, sadis ini guys. Iya, terproof ya. Lagi ternyata guys. Putar lagi. Oh.